Evo sam Ivo, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Sa Pejam, čekaj dok mi dam server, Creative, tako. Ne Creative! Nema veze, ljudi samo dok se prebacimo u slika. Vidim, ono mi baguje, stvarno nemam pojma zašto, to je normalno. Mogu, ti se sam prebaci. Ljudi su litarsom, ali sad će biti U slitaru. slitaru. Ovo definitivno neće ići na YouTube. Da. Evo vidite, kako je ovdje lijepo, i malo mi laga, što ima veze, da vam pokažem, ovdje je pjesak. Nemamo drva. 5%. Ajmo samo drvo. A mi smo na Minecraftu vedeli 1.9. I ja brzo gradim i lijepo ćemo napisati, oprosti ljudi što mam čitovat, Give Ivanić Minecraft i napišete lijepo C-U-U-K, fish, ne, fish, mutton, rabbit, pork chop i 64. Ljudi, to je zato što ovo će biti samo... Evo ga, našao sam drva. Dobro je. Sam ja malo gladan. O, njami. Evo te postigneš. Njami. Vidite kako je malo jedan Nacijepaj nam drva. i malo mi baguje, a ovo je baguje, ljudi, vidite. Sad ide. Baguje, ljudi, to je čudno, nema veze. Ovaj dio je pokrasati, dok vam ja pokažem ovaj svijet i vidjeti. Tu je pijesak koji ću ja pokazati. Evo dok ti pokažeš koliko baguje. Mnogi baguje. Dok znate snimati još jedna Minecraft, jednom ću snimati nešto drugo čak i... Da, ovo je preživljavanje, ako želite još preživljavanje, Da reći subscribe, a nije još gotova epizoda. da nije još gotovo. A ovo je baš bez veze, stvarno mi malo baguje, prostite ljudi što mi baguje. Lijepo Pejo, aha, vidite crafting table! Da ti kraftaj. Da, craftaj. Pickaxe. Može. Pickaxe. Može pickaxe. Gdje mi je Pickaxe? pickaxe? Lijepo sam se kopao. Da, ne kopam kuću. Čekaj, stani tu, Peo. Gdje je naša kuća? Evo tebi za mene. Ej, Peo, čekaj, stani tu. Evo napravi nam pećnicu. Gdje je crafting table? Ej, Peo, tu nam napravi pećnicu. Gdje je crafting table, reci? Crafting table je... Bi kod pljeska bi. Mani malo bagbe, prolazi što malo čitava da dušu tražimo našu lijepu kuću. Evo ga, crafting table. Tepam. Ne možete ti se deportirati da ne. Evo ga. Idemo da Imam da update. napravim preživljavanje. Ja ovdje još malo prokopati ljudi. Evo ga. A ti nama ne ideš nigdje. Kupio nama ide za ide. 2, 3, 4, 5 i 6. Sad se lijepo tepra, a poslije što vam tvori se tepra, da što je to normalno. Evo ti 1, 2, 3. Evo ti koliko sam napraviš. Da sebi napravi, ja si mogu sam. Da, i još nešto. Moram reći,
posjetite Pain kanal, ali nije link u deskripciji, zato što ja ne znam ostaviti linkove u deskripciji. Evo, imamo Sad to. napišite Pejanići. Napišete velikim slovima Ivo Anić i dobit ćete A Pejin i dobit ćete moj kanal. isto I to je to. moj veliki. Vidite ovdje smo napravili pečnice. I onda ćemo onda prokopati ovog senda. Da senda, prokopat ćemo senda. Sve ću vam pokazati kako ću vam pokazati nešto što možete s ovog senda učiniti. Lijepo ga stavite u pečnicu i stavite drvo. Ja nam baš puno drveta. Pa ću staviti ovaj wooden pickaxe. Ako bude nestalo. Evo stavit ću wooden pickaxe. Nek on, može wooden pickaxe stavim, može. Da, stavi. Nek on peče. Ja kopam kamen. Nek peče od wooden pickaxe, zato što ja nemam drugih alata. Ja kopam kamen. Nek se lijepo da peče, ti kopaj kamen, dok ja malo iskopam drveta. Proti ljudi što moram čitovati, ali to je normalno. Tako, getting wood. A kačke sam stavio večer. Moram ga staviti na. Lijepo, tako. I neću koristiti texture pack, ovo je skoro nešto što ćemo kasnije koristiti, ali a sad samo moram pokazati se nešto, čekaj, vidite, ovo se pretvari. A vidite što dobite kako se da vam pokažem. Ako zanima se vas. Dobit ćete nešto što... Daj mi taj kamen, a nije moguće da treba nešto. Treba nam mix. Daj mi kamen. Već u tvoje... Dobijte kaksus green, ali meni je nestalo ovih gluposti. soda, pošto će ako bude htjeli izvolite, jedan sod. Koji sod? Ne vidim ti ja nikakav sod. Ček. Evo vidite imam sod! Creeper! Evo ono moj prijatelj, zove se Creeper. Evo, ja ću vam. On je Creeper, to je moj prijatelj, on se zove Creeper. I Creeper se zove. Ako vas zanima, ali ja nećemo živjeti na ovom mjestu, zato što ima previše pijeska. Opa kupe. Eksplodira on uvijek. Da, nema veze. Dolazi da se selimo i napravimo svoju rupicu. Lijepo uzmemo crafting table, ti ga uzmi. Dođi idemo, oprostite, mušica jedna. I vidite ovdje, čekaj, sad gdje ćemo graditi kuću? Evo dole, da vam pokažem gdje ćemo graditi kuću. Moram se skrivati da je tamo skeleton, nije. Sad ću vam pokazat. Znaš što? Vidite, vidi cave. Neću ću cave. Još nešto gledam, čekaj. Kamo je sad mogu vidjeti da je nešto. Evo, lijepo se napunio. Hajde dođi pe gore. Ja ću da postiram, zato tako je normalna riječ. Nije komanda je moja. Da. To nije čitovanje. Jako. Moram koristiti CP. Znamo naći. Moramo koristiti CP nažalost, što prostite. Da, evo ga imamo neki kobostona. Hoćemo od kobostona? Gradi kuću od kobostona, da kada skupe drvo. Bolje da će ne idem skupet boj kamen. Vidite nam treba da našu kuću. Evo ubijemo koke za hranu. Prokopaj dok ja ubijem koku. Ipak tako. I nemojte jesti nikad sirovo, to je lekcija. Da, dobijete. Dobijete neki najlošiji efekt. Ali ti idi prokopaj malo stojan, zato što će trebati. A
to Ovo nije... će biti cave. Ali, evo, tu će biti lijepa naša kućica, evo. Evo, da dođi stavi crafting table. Doću Ivo, čekaj. Ima nešto kraftati. Ja moram nešto Možete činiti. kraftati. Ivo, uzeti ti. Vrati. Čekaj, čekaj. Ček, šestim. Izvoli. Jedan, dobro, neka, baš mi bilo. Čekaj, Gdje mi je bilo, test? čekaj, Evo, meni tu je je. bilo dva. Čekaj, evo, kam je bacio moj stikle. Da vidimo, lijepo, ovo ćemo staviti. Evo, pojavili smo kućike na trebaju nam stikovi, eto, Ivo, ljudi pitaju kada će odgovor na pitanje. I još nešto. Ja govorim s youtuberima, snimat ćemo nekad to, ali ako želite da snimamo Minecraft igranje, ostavite like, share i subscribe, tako? Da nastavimo ovo video. Da. To je koliko babu. Počinje noć, a mi je nismo još došli. Treba je drveta, drvo, tako. Možemo, ako ne uspijemo, možda ćemo se staviti u ruku, je tako? Ali uspjet ćemo. Akacija, nemamo nikakva druga vrata osim ovih. Može tako. Takav. Nemamo nikakva druga vrata. Lijepo, ćemo staviti neke blokove. Požurim brže. Bolje da ti je bilo da prožuriš. Sada. Znači, koga snimamo? Joj, Iva, proći 10 minuta. Moramo samo do 10 minuta. Evo ljudi, sad imamo naše krevete lijepe tu. Čekajte da uzmem imena. Samo ću uzeti žena i kreativa, ne brinite se ništa, nećemo mi čitati. Ovdje će biti moj krevet. Ovaj naš cave. Ovdje će biti Peja. Ovo je Pejac, kao to Pejin krevet. I nemojte mi zabrati ako čite. Još 3G. Ali da ću nekako... Ne, čekaj, tu, čekaj. Lijepo, ovo razbijemo i tu stavimo, vidite. Baš je lijepo. Ajde, stavi to i to tu, ajde. Dođite Peja da popunimo pod. Ajde. Imaš drvete, daj mi da napravim na meć. Dobro, evo ti. Zemlju. Nema dobro, to nažalost sam mi dobro da snimam. Otkupi ova vrata. Slijetimo da dobite što mi zato što se ne sviđa ono staro. Ono stara vlada. Evo, lijepo. 12. Stavi. Daj mi Koliko drvete ćeš? da nam napravim meć. To je dovoljno. Čekaj, tu se onda nam napravim meć. Može. Jesi. Čekaj, samo da skupamo kamena. Za nas. O, nije se ti. Oprostite što je ovakav ružan bajom, ali što ćete? Oprostite, možda se nam da što mislim da me komadice napada. Evo ti, čekaj, oprostite zbog toga. Moramo samo to ovdje. Ne, da napravim. Lijepo, ajde.
Ajde lijepo, ovdje stavimo lijepo. Šta? Ajde, dođi lijepo uzmimo nakopajmo kokosa. Ivo. Šta radiš? Šta? Da ti bude lakše. Brzo ili što moramo čisto Zato što ovo će traje godina. da se zagradi. Ovako ne čitujemo. Malo ćemo pojesti ovog stejka i ovo je baš najljepši video koji sam nikad snimio. Ako se nekome želja to. I sad imam i facecam, baš je dobro i tako. Evo lijepo ovdje. Ne znam nešto, baš mi je vruće, ne mogu da jedem. Ako vi pitate kad ćemo nas dvoje igrati golf, ako vi želite, je tako? Tako je. Ko ne žele da snimamo? Evo ja ne znam na kompjuter da se zavodite da ne radim. Kada vi očite i vaša tata će snimati, Sve već ima. Evo ga, i to. I vidimo sada. I sad lijepo ovdje stavimo ove bude blokove koje su tu lijepo još malo nakopati da dobijemo, da potpunimo ovo. Tako. Uopće nemam potrebe da se to radim, čekaj. Imam još 5 drveta. Ako ti treba nešto napravi slobodno izvoli. Evo treba nam 1, 2, 3, 4, još nam treba krov. I to je to. A nema stakla. Što? Da idem istražiti. Idi. Našli smo nešto mnogo dobro. To je dobro. Ivo, imat ćemo sreće. Možemo to Samo sreće. imamo ovo. Riper, ja sam mi nema unutra ovo. Evo vi, tako tu imamo jedan prozorčić da možemo pokazati cijeli dizajn. Da vidimo, tu je kao tu je još jedan prozor. Daj mi baklju. Daj mi baklju. Da uzmemo sve. Da, jednu će staviti, evo sam. Ovo će nam trebati. Sve će nam trebati. Sve ovako uzimam, sve ne razvalim često. I tako? Ovako. Ovo će nam trebati. I ovo. Nije se hvatio do mene. Čekaj! Idemo uzeti ten. Opa, uzeo sam sve. Da ubacim okolo. Vidiš šta imam lijepo. Sad Da ide, ide. da ide. Snimamo. Da, nemojte. Da ide, Treba nam još ide nam. Samo kad staviš kamera snima tu. Kako cijeli? A hoćeš staviti možda kameru tamo gore. Ništa ne stavite na YouTube dok
vidite, evo kako je ovdje lijepo, vidite. Ona meč, nešto prijavista i opet Jedno ovo, jedan gepor. To je dobro, jedan gepor. Jedno sebi. Ljudi, popunimo krop. I tu jedan, vidite, ovi čestovi su baš lijepi. I sad ćemo malo blic. I lijepo. Čekaj da vidim nešto. Čekaj, muzik, lijepo. Sve, vidite, sve je kućeno. Evo, sad ću vam pokazati, evo, gdje ćemo i napraviti lijepi krov jedan. Pamiętaj. Nemoj mi dirati na moj kokosnu čestu da se peče, nemoj da dirati ovaj tu se peče. Kokostan, ajde da ja ubacim. Treba mi. Još mu dva trebaju. Još jedan i gotovo. Došla je sada noć, idemo spavat. Može. Evo nek se ovi pejne ostavi speku, da vidimo. Tu ne valja, zašto nam ovo napravi, kako se pravi pressure plate? Evo ga. Da napišem, imamo znači spam point, imamo. Nemamo. Lijepo, SPA, spa, i ti sebi lijepo napiši SPA. Evo lijepo, imamo spam point. Nemoj mi li napisati spam point. Dođidemo. Evo vidite. I završite epizodu. Nećem dok nabavimo novi pikas. To nam je tu. Može. Ti sam iskopati. Evo vidite, ovdje ću staviti tako lijepo. U kojem ja gradu živim, ja živim u Gradištu i zemlja je Hrvatska. A i peo isto tako. I mi imamo u jednoj sobi baka, pa to je to. A čekaj, trebamo drugo. I onda Tako je ovdje lijepo. možemo... Evo vidite našu lijepu kućicu kako je lijepa. Ovaj kuk Ja sam će stavila biti prozore. najduži od svih. Treba će mi kokos. Treba će nam meso. Da, evo, lijepo. I da smo završili epizodu. Ček dok se napravi novi pikas. Ne, meni ne treba. Ljudi, čekat ćemo malo, pričekat ćemo malo dok prije dođe. Čekaj, ako treba ćemo 100 godina, pa ćemo ja napraviti lijepo. Da si napraviti. Čekaj samo da nešto ostavim. Čekaj, dok samo uzme ovaj ston i ovaj kamen da. A ja ti to pokupi, a ja ću staviti ovo. Već ovo na peru. Pa ja, evo ti pikeks novi. Imaš? Ivo, trebamo da pokrenemo pećnicu. Da, ti lijepo pokreni pećnicu. Kako da je pokrenu? Lijepo je pokreni. Kako ti dati? Šta? I ti to moje drvo potroši? Napravio sam šta? Imaš drveta, još uvijek imaš u čestosti čorav. Imaš ovdje jedan stek. Ne vidiš ti nešto. Vidiš, tu. Tu, dobro, hvala Ivo. Tako ti treba. Trebamo samo stikovi staviti i to je to. Da. Ljudi, hvala, čekaj. Čekaj. To je to za ovu epizodu.
epizodu, vidimo se. Ljudi, hvala vam što ste gledali epizodu, vidimo se u Hvala što sljedećoj ste gledali ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, čao, papa, papa, papa ljudi, papa, jedna fotka na kraju, Jedan pot. dve fotke, F1 i dve. F1, 1, 2. Ljudi, vidimo se U u sljedećoj sljedećoj epizodi, epizodi. Ćao! papa, Papa! papa, ljudi, papa.